ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Mari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, Mare? Apay nga agpaspasin siya kamatan. Win ata daytoy paylaang ti kabailak nga itedkan ka, Mare. Ah? Kape paylaang. Nasyortak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa? Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Mare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, Mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mat impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak, Mare. Di ka madanagan, inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, Mare. Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawon tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbagak anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. Saan mat akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik na na tatang. Siguro, saan akong tinto itintid mo kinkwana? Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsarita mi. Maawatan na kanumot tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunada nga raw. Action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Anyat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagampon imported akape bakit? Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsalud-sud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Ape na pudot ti ulom. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay na, Beltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka paimot nga agmenopos ah? Ape anak kaung ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayon sapay mat anapan iti ayan ni Mari Karen na naruwena? Saan pa'y nga road? Apay mat nana? Makumikumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramido. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mat iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short kanu ngamin ti budget na. Tinapatag katada. Agpapabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amis mo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ko. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Asino nga yan ti mangitulod kin ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Anusak nga orayan tatang. Nasapa pa'y matkiti Ni. Ti kasinsin mong samot tinday ta anak ka. Isungag pa'y so tatang. Ay, makaangasak matlangan. Magirwar ka pa'y ititasa kin tinapay. Tapagkapyam ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y ket di ano kayat na. Tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod-sudek no kayat na timangan.
Payapayan nyo ata sumrag pa, itatang. Anyangay mo dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan day ta saan apara kada kayo day tatang. Ay, nawa. Dan sa mo't pangirigalwam. Para kan Marisuray da day tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itiralo para kan kwa na. agasam manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Win tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah. Noan niya timbagam, masapol atong palamag. Madimot ano agpatinggala ang itisao. Para kan ka, Marisuray da. Oh, Ay nawaw, anya tilinaon da ito a paper bag, Mare. kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, mare, ginatang ko day taare para kan ka. Nagustom ka di? Magustuak launay, Mare. Agyaman ak ah. Isuot mo man, takitaak, no bagay mo matlaang, mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo launay, mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, ang mga no adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga enrigaluan nak itirilaw. Okay lang ang kadakwada, mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat ana singid nga gayem ta, sakbay anagabruda. Ang mga no inton madamdama, kat singiran dakdag iti kabagyam. Relax ka kadila ang mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan da iti arilaw. Nangala nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Ang mga numarugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kat no kadigdigos ko lang itay bakit. Kasano numatinag mo kat maperdi. O kamot. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw. Iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita? Usarak pay mat ah. Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta. Di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? Nasaya at latabag, karan anak ko. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi day di anak ko. Noan niya ti bagam kenkwana. I-text mo lang tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nanti da. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matno kasta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam. Nakita nga isusuot ni Suray dati rilo ngayon regalong kenkwana. Pudno, tatang? One mic. Nasaya at matno kasta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. anyat ko nang bakit. Saan ko nga rod ang malipatan ti reaksyon ni Ria idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anya ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man ken saan, tinapatag ket mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amamok kat replika laang gayam.
Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Makitkita yu daytoy arilaw, Nana. Nay, nangalaam mo't iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, Nana. Anya nga iti aramidek iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, Nana. Iti panagkunayo. Original ka di daytoy arilaw, wenno replika laang. Nan, kita man. At dayta, Nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Nanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, Nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamot. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumot lagayam akas jeti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di amari Karen. Agawa, tapos saan tamala daw itilakad ta bakit? Un ka di, mabitla ang tag sapato sakpay. Okay, agawa am tawrain ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di arilo? Mangibabain. Napay man, katno kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas latamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpaiso day jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day di arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamot, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas di mo laang. Mapabainan mo't datao amang usar. Ay nawaw, apay nga adapay laang daytoy arilo ditoy, Biltran. Nakita ka dyan basuraan, isungin nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawa, sayang dayta. Kita nga kuripay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay tinakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno mo gawin. Tunggal at dagamit mo kat masapul nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirilo, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaang. Oo na yun, na ako marem. Naibabain ka no nga ro, tatang. Naibabain ata para magmat ngamen. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tedan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo kon. Itad ko laangan kin Rowena. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntokan ko na dumapanak iti ayanda. Para kin ka Rowena. Ay nawaw. Anya nga iday ta. Kitaam. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no kahit ni Surayda ti replika. Ay nawaw.
Madimot ti ugali day dya babae. May nga agpaiso dito'y ayan ko idi na palabas alawas. Sinaludsod na no original day tarilo. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numapirdi lang. Saan nga tanga apaan ni Sorayta? Saan namot tinapagan ano day tarilo? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Ngam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y bad. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas jay ti aramiden ni Mari Sorayta. Da kayo latta ko man tinang tenak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anyangay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman ako nay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Mala agpakada ako na, nana. Simangput nga minun ti busmi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riloyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtadan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na day tarilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dayta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pay lang amin tirilo. Amuna mo't nga dang amin laslastog na nudaduma. Kaday nga ugali ng ti makagapo no apay adil-dilawon damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day taarilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinangtedan da iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, tainted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo, anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Ay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak dayta? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimot. Ti maibagaklaan kan ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga muna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.